Kita kumpulin semua ya guys ya. Ada berapa? Ada berapa guys ya? Kita bongkar guys. Bongkar. Sorry guys. Apa tuh kuning-kuning tuh guys? Kita ambil. Ih, ternyata ulat guys. Ulat bulu. Ayo kita cari lagi. Itu ya guys. Ini guys. Ada lagi guys. Itu di sana guys. Anjing. Itu lagi Masih guys. bagus. Di sana lagi guys. Kita kumpulin guys. Itu Ayo kita pindah guys. apa tuh? Ih, itu guys. Apa tuh? Ada lagi guys. Lagi guys. Apa ini guys ya? Ikan. Boneka ikan. Hai. Banyak banget guys. Ikan guys. Dapat 3 kita guys. Guys, Kita kumpulin guys. ayo kita cari guys. Kita bebek ini. Ini. Ada lagi guys. Ada lagi guys. Kura-kura guys. Oi, Kura-kura. guys. Kura-kura guys. Guys, Masih bagus guys. Kura-kura. ada ini, ada tupai. Kita cari lagi guys. Woi, ini tupai. Ini tupai tahu. Ini tupai. Apa lagi tuh guys? Warna merah guys. Woi, Apa ini guys? woi, ulat. Ada lagi guys. Woi, ulat. Ini satu lagi. Apa ini guys? Ulat guys. Ulat bulu guys. Kita kumpulin guys. Banyak nih guys. Wih. Banyak boneka guys. Banyak guys. Kita cari plastik guys. Mana plastik ya? Ini, ketemu ini. Oh ini guys. Ini. Kita kumpulin guys. Satu lagi guys. Tinggalan guys. Kita kumpulin guys. Aku ketemu lagi di situ. Kita cari lagi guys. Itu dia. Ada satu lagi guys. Apa nih guys? Ada Tupai. pukang guys. Tukang. Pukang. Tukang. Pukang guys. Ih, guys, banyak banget guys. Ini bebek. Ada lagi nggak guys? Kita cari lagi guys ya. Gimana ya? Kayaknya nggak ada lagi guys. Ada lagi guys. Habis guys. Apa itu? Udah guys. Oh, itu. Kita kumpulin guys. Kita kumpulin. Oh ada satu lagi guys. Satu lagi guys. Anjing guys. Anjing. Bagus guys. Kita kumpulin semua ya guys ya. Ada berapa? Ada berapa guys ya? Kita bongkar guys. Kita bongkar. Satu. Saya hitung guys ya. Tanya apa kan? Dua, tiga,
Tiga nih. 4 5 6 7 8 guys. Kurang. Udah bisa kita pulang guys. Hah? Ayo kita pulang guys. Nggak mau.